Dobro jutro, Raja. Imam jedno pitanje za vas. Mi ljudi dišemo zrak, jel tako? A ne vidimo ga. Tako? Sad, jedno pitanje što mene mori. Ako ribe plivaju u vodi i dišu vodu, a mi u vodu kad skočimo, znači mi se, ako ne znamo plivati, udavćemo se, jel? Sad, i ribe kad skoče na suho, i one se koprcaju jer se vjerovatno dave, jel? Sad šta mene interesuje? Mi ne vidimo zrak, ali vidimo vodu. Sad, pošto ribe dišu vodu, da li one vide vodu i da li vide zrak? Ja kontam da je možda koji kod nas, možda one ne vide vodu jer je dišu, a zrak kad izađu vide. Možda njima tečan zrak naš koji... Malo se šprdam, ali interesantno, tako?